Good afternoon po, dear brothers and sisters. Maluhod po ang gabos para sa satuyang prayer to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me, mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles. O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy, whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. pamigbi na po niya to ang orasyo imperata. Pamigbi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imo linalang. Dai mi nasabotan asin nautob ang sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatian mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ng labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namomotan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imo linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran ka nama, asin ka naki, asin ka Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Isabay man niya to sa satong pagpamibi ang mga minasunod na intensyon. Misa pasasalamat,
Dolot ni Mr. and Mrs. Luis and Orfa Mendones and family. For normal ultrasounds, dolot ni Reynita Apalit. For passing of licensure examination for social workers, dolot kan Villaruel family. For the gift of life of Christian Jeremy, dolot ni Miguel kan Miguel family. For the gift of life of Carolina Balag, dolot ni Chris B. Miliete. Pasasalamat man, dolot ni Mr. and Mrs. John Peape, as ni Mr. and Mrs. Francis Santorce. Para sa special na intensyon, dolot sa kahagadan ni Dr. Jean A. Mirandilla. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, para kay Justin Raymond, dolot kan Sanyosa family. For all souls, dolot ni Mr. and Mrs. Luis and Orfa Mendones and family. Para kay Maria, dolot kan Malaga family. Para kay Noel, dolot ni Jose Violago Vargas. Para kay Jude Romel,